Thank Khamsang, Thank you to say papating Ling Samuel Kasushi, Thank you beginner to intermediate English grammar course Kilopting Gupa, article Gala Chat Yu, Tingun Langan to Kilopting Gate, parts of speech, chick Gala, Yendun chick chini gate, Tang Tower to Shadure, Link to get 6 Chume Warajina, ye playlist chick so share, dig link in ye iCard La Shai, Link to Yendun Digital Pay in Minji Penny, playlist now Lengen to go to Tangma Serona and Shui. Ta kisi lingi zungan sa channel do thema thambo page do chai duna Khamsang yiming la kijum si ye ngot dunda takba phege toni inje jang ki nyen tung ni tang yore lingi so phege shingyo patang phege toni inje jang de pa na inje ngan sa channel to subscribe na rana nyen tung le ki thizu de sa tawa tang lakpa chitu chu tanga de chege thola li yore la so ta dharing gi lop che ko chu gi yi Last linge thangbo nganju ki article le de inji nanglo la ta original hingi cho changma ki todang chagu gi gire a n the ki todang chire le chu ro ta tharing gi lopsen de gi nanglo linge gi a n the ki todang da achang cha she yin ba che di gi gang linge gi hingi so la zero article len chik she gi in da di khar re le chu ro thingyo lang nganju ki article le de ta khan thangi di sum de gi todang de re le chu ro khadi khu ju chi gi yore khari tung gi yore le chu ro di ta original hingi chu gi Chick doing Shinso doing the Pigin and the original Shinso to down to your Yimbini and Daddy and Shinsogi, Dewache make your Chadiora. That is a word that defines noun as specific or unspecific. Means it Jimbaina. This specific red way, Nietension in Lagutway, Yana, Niete make your chick resha lecture. Did seek to answer to Lamanzuki Kari Pijuchi or La Origina, article Pijuchi or Restra. The English Nala Kari or La Origina, article Giewani Yoris. Tambo the Karlana indefinite. Indefinite Kikaritungur lana unspecific noun digetungur. Nipa the Karlana definite. Definite Kikaritungur Shipoina, specific digetungur. Taladu Sambola. Indefinite article kari indefinite article the a dang n res definite article the kare definite article the dares ding on juk mojo chikpo cherwa ta di nang lo lang juk to dang da kurangi kepa do de shewara jineng el henge chola chik chin tang in da thangbo kondu shipanishi specific da unspecific ki kor layor la swara article ki specific lena ngeden chine Mingsik jigin bahagu yo paina dila specific to the kare la origina definite article that is ta nyete me bachik du le shingso chuen jora pegina shingso chuen de takta ta origina de kare ki tungyor na indefinite article a dang n ta thangbe nganju ki kare la origina a n da dal le de khoran yewa ni de ha mago nyela indefinite article na le ni dwara di ni po ki todang khandire do de chik chini ta indra ta dal chik sinanda indefinite article a Tamunya la shingso a le de khadu piju chigior la origina noun chigi mingsik chigi ngela piju chigioris the end de garela na mingsik chigi ngela piju chigorta dusla de sambola daya mingsik chigi ngela ke chigore yimba ine ya a piju chela khari gor shupaina mingsik khari legyo paina should begin with a consonant sound mingsik jiorwa deki go chuge dadang de khari goirle na consonant goiris ta consonant da vowel le de lingi choki kengi yosigirwa consonant sound manjugi Karisi go la origin tamunya la vowel dinanglo langa joki short vowel sound nga yorwa karikar chadi yorlena a e o a this sound nga de yung ne shamba de langa joki consonant la ni dus mujin che indro ta a e o a this sound nga ne go chu gyo gi pen sa sha origina apple lana ne go chu swa orange lana o ne go chu swa ink lana I ne go chukswa tige yim paina mingsik tindre vowel nga gi ga ne go chukyo paina angelores apple chiklela an apple orange chiklela an orange ink chiklela an ink pen la yoros chata ink korang lan da khenjas durwa ta dige sound nga de yung ne consonant sound chik ne go chukyo paina penetration de chik nanda dela mingsik dikhar lana Teacher le de ta ne go chukswara chesang the vowel sound marwa chesang consonant sound in a teacher I am a teacher mingsik gan lir la so mingsik gan tak dal so nga gegen chik is gegen shingso tuen gegen chik ro nyeten chin la go marwa gegen chik is ta n le de vowel sound gi gan la ligyor la so penetration na old man noun phrase chik dwara old le de oh ne go chukswa vowel sound ne go chukswa cheta digi gang la mi
chik ngeden chin ha go mar unspecific re indefinite ro chechang anjuki an old man mi the swim but specific ngeden chin lago marwa chechang indefinite article and I saw an old man ni gi mi ge watch thong sung sra mi ge what swim ba ha go mar ta khandar mi ge watch thong su le chik ta di ni indefinite article ni ga ye khar to consonant sound the vowel sound la ta ne ye ni ga khar la na chik du le chik bu chir to ara yim ba ine article da dikhadu chigorna when we talk about something in specific sugi korle shigi yo pa ha ku yo pa ina o digi mingchik digi gala daligi respect chashna the company I am working for has a lot of scope for self improvement ye gi lega chisa company di le swara di lagi to dan de to yor ta phegen anta warjina ni ta den anglo la da kharchem la gorla na ngarangi lega chisa company de nge ha ku yo parwa chesang the company duschine o ti company di nanglo la khari yor la warna yarke dwe gi so yarke tanga gi khogap pe mang bu yor le di manju gi chik big samjine a and da gi to dan ro di che ta manju gi chik chine ta warjina a di thangi nganjo kondu shipane shi consonant sound ji gi gala mingchik im bache mingchik di khar la warjina chik rang gala a and di mangchik gala du marta apples la im baina and apples ni ligi kor marta ro plural gi gala ligi marta singular chik ingo yores tiang khar la warjina consonant sound ji gi go chu yo paina a la di theres penasashana I have a cat ka consonant sound ro chesang a cat ngal shimi chikes do you have a pen pa consonant sound ro chesang a pen dinde nashi ni pa nganju gi khadu piju chigi yor la warjina a word that begins with a vowel but has a consonant sound ta yigi la ta yo marta yigi a e I o u dinga pu di yin chogure yin pa ine ya kisi dila long vowel sound dina a e o a malane a e I o u la warjina digala nganju gi consonant sound chine a rang thier derwa benna sha warjina de chik chik disin ngand ni shamba che thura ta dela yu gi go chu kyo chik ni yor umbrella la du ani go chu do vowel sound ra chesang an umbrella ta university thorum lo chembo yor ra university la di ya uni go chu swara chesang dina agi sound min do chesang dela consonant sound in jang a university he is studying at a university ko thorum lo chembo chula khan ji nang lo la lobjon cheshin bareshas nipa she is a European yeah the vowel letter ni ko chu do yin pe ne sound dikhar tu ya European ya ni ko chu swa chesang a European ta chik bajigya and ta di to dang de changma chadu sambola di ki kusulo jo chik buji ro chawor and de kharlena chik chigang duris ming chik de angar la origin go chu ge sound the vowel goers ta thangi short vowel sound nga chiora a e I o a penasashana he is an artist go chu swara and chesa an artist do I look like an idiot nga khari chang ku pa ro shtongu dwela du sambola sound go to the ini go to so chesa an idiot tayan di gi docho de tarwa yigi chi kisi go to the consonant yigi ne seje yigi ne go to yo pache yim pa ne sound the vowel yang the sound yo pa na manju gi n here the penashana Tenzin is an MP la du sambola ne go to swara chesang an MP le du nganju chi du la gorwa and he is an LLB student an ko kharel LLB ni go to do chesang an LLB le du tim jangi gi look to LLB student ni padela pipir darwa thambo she is an honest person ta kising anjo h kinula sorry o kinula h le warajina h ti mewe want to tango ra ani sound de kare our honest le swara ne go to insa an honest person mo mi thangbo jiris ticha ta eda enniga gi dwe joro khadu thigo yore la do time by na thangbo chigi korla thema thangbo mote chigi pata ke cha shigi pa na ngaju gi eda and kora singular sound sorry consonant sound redo vowel sound redo tani thier the penasashana there is a man standing in the park michik park na la lang deshas midi korla to thema thangbo nye la swara dingela mi khar di korla khela mara chesa a man michik lejik lega gi korla ke shame baina eda and lega gi go chuga khar to digla tan thuer the penasashana he is a singer ko shepa chires ani
she is an engineer. Ne go to swara chesang an engineer lega gigala. Something general chidang gikeja rojim baina e the n khari dugre di ther the penasashana a dog is a man's best friend. Kidi migi toku yashu re chidang gilapse rojer ro chesang a dog is a man's best friend. Ani description chiki korla dishi gayam baina e the n khari dugre penasashana Paris ki korla dishi kanti gayarlana Paris is a beautiful city. Consonant sound ra chesang a beautiful city. Ta e the n dige dodang de che khawala dugu mare le chorwa thangpoti thangi kon du shibanashi plural mingchik mangchik imbaina du mares mingchik thanga yamma thue imbaina du mares pena shasha waina money ladu sambungu ladu ngonjuki uncountable noun sigorwa chesang he stole a money from me la yomarta ra he stole money from me zero article chadior article mejo ra uncountable noun gigala article mindwara nipatela plural penachashana I want an apples le mangsik thisa do chesa and do yo mardarwa I want an apple nale apple chikko le do duscha ta manju ki da dikhadu phiju chigiyo re la chyorwa ta dita kharlana thangi thengma thangbo ke je shigiyo paina e dang n khagi dure dithiwo re penachana there is a man lan leswara ta Odi ki korla thengma niwa ke je shigiyo paina odi rangi korla penachana ni phagi mich thongsu leirwa michik thong phegenang le ligdwa rangi phagi la michik thongsus odi mi di lani ligdwa mi di lani di chikba chikyanta I saw a man ni michik thongsus ta odi mi di ki korla thengma niwa mention chidu sambola daligirda the man was wearing a hat mi di ki khari khende du shamuji khende dus right ni badala daligres unique thing Zamni di iteng lang yo chik man me yo imbaina taligirta penashna the sun rises in the east nimasha nishar gure la du manjogi sun moon la east west la yo changma gala article da that's something specific chiki korla khura rangi korla musu deu chini shegi yo paina specific imbaina manjogi taligirta the children are in the park pugu dige khwala tu park na ndula tu pugu su imba thi du ha ku gorta Ra nge pugi imbai nere nganju thongmo so pugi imbai nere ti khari imbai ni ya ani common places te the park lan le swara mimangsa gyu ro changma gi pheju che gi saja imbai na nganju gi khari lan na tali gi respensation she went to the mall mall de la chinsu la yo rosh tene superlatives lan na ne chu thoshe di imbang nganju gi tallest biggest adjective kilop sin din do ra tallest biggest strongest la yo de che This is the best movie I have seen so far. Di nyege thadapadu tagyo na netemu yakshe diredus the best. Ani musical instruments reyang roja gigala. Penachashina I can play the piano. Nyege piano tang shingi yusra. The piano, the guitar, the drum karim bainea. Ani plural nouns tale so mingsik mangsi gim baina. Dale chogor ta khatu paine and daligre lawo mare ine article chi goyna daligre le chora the boys are sleeping pudige nya de dule tu tayan di thangi children lagyo da chikpa chikyar da phusu legyo pang jo ki hagu gor da thidu ani geographical features such as gi country where feature like this samasta ja khorangi kheche roshcha penasashina the specific ocean is the biggest ocean on earth specific ocean ki feature dikharlana biggest simba ra tinde ganle du sambula ngajogi da gegyo restela the specific ocean chik ma shoma ra chezam the biggest superlative ridwa da leswara dicha times of the day shokpa ningya chito le di imba ina ngajogi daligir the penashashina I go for a jog in the morning nga shokpa jogging dugiyos chuksalenga dugiyo la in the morning the evening the afternoon ra ani decades centuries lo gyata chuta laim baina da benchashina internet was not there in the 80s gechus ki namlo la thaja yo mare la de tangi thangmon gora lengi so la chiki korla labgi la zero article la na khari re la chika thangi ke chale swara
article chamcham ganti yor na a and the sumga mado sai ke cha indi yore dige khar re le chorwa de khar lan thangbo de khare uncountable noun changa gyamma thu ai baina article yo marta penasashina do you have money chiran langu you alar mato and do you have some money lane anti yor tro yi baine do you have the money do you have a money no yo marwa thine countries gegap gi ming cities kesa gi ming states ngade gi ming baina manju gi dali gi marda penasashina India is a democratic country gyagadi mangju gi gegap chire la jor wadina ta India to ligi marda yim baine dila mixe chur mixe dikarlena chikni sum dune gegap chi gi ming chayo ro penasashina United Kingdom, United States of America, People's Republic of China, United Arab Emirates. Dige ki gangla yang daligirda. The UK, the USA, the PRC, the UVA la rajidish ngaradoro. The UAE. Duscha. Tene nganchu ki months and years. Tawa down logi gangla ligi marida. The dioma article yomarda pensashina. She is coming in May. Mochi nangawa nang la leris May ki gangla mindo article te days of the week tunda resa gi mingangla article yomarda penasashina Tenzin is going home on Monday Tenzin sa dawala nang joer dula du ta Monday yomarwa tini games and sports temo gi mingangla article yomar penasashina I don't play football na football sigi miss ta dila I don't play a football I don't play the football tiume bache diseases nacha gigangla article yomare penasashina he is suffering from fever ko chawa na dule chawa bar dule jorwa the fever a fever no meals khala breakfast lunch dinner supper la yorwa gigangla article yomarda I eat lunch at 12 p.m. Da lunch la go yomar mixerwa chuzu chungni da chagala nganingu khala sa use languages keri gigangla yomardara penasashina I don't speak French the French lan la yomardara yegi French ke gegme lejorwa school subjects lopta gi lopcheng gigangla article yomarda penasashina she is studying English mo inji jangi yore ler mado she is studying the English lan la yomare English na shi batwan math science social studies EVS karim bainia article tumare ani proper noun ngonjugi Dijor Rokalorita Cherasogi Minjor Tiki Gangla Ganzi article T Marta Penashina Tenzin is a kind boy the noun phrase Chadior Chizan a kind boy ne Tenzin Gigala article mixe Kyo Marta Ding on Karichadiorlana 0 article Kitotang Diki Nyam Dola Taringing on the article Gilopte Tab Deu Lelho Kyopoch ningelinge zola chiktishi gagi tapshi chiyo linge zola ngendundi pentokpo tukto do shunyo ngirawa chigyo taringi ngendundi ranzam zam shayi mapi ngela linge zogi subscribe na nyo ne chik subscribe na ni pero na Instagram thola follow nangi me bai na tige ngi learn English with Kizam anyoka ga ngarang ger Instagram ge khajanche phagile inje follow na na len shwe an jama ngendo na longe changma kyart je gire chigyo de badlinge sama chakbo chini shuruna ngasinyam de inje jani shuruna